Hello. Assalamualaikum dan hello guys. Hari ini bersama Syawar Pro akan bermain Rivals, tetapi kita bukan lawan-lawan. Kita cuma check secret weapon inspect je. Lu buat apa kat sini? Okay, let's go. Okay guys, kita mulakan dengan primary. Weapon inspect yang biasa tu ni. Macam tu guys, tapi kita perlu spam sikit. Yo guys, tak jadi apa-apa guys. Tak jadi apa-apa. Okay, jadi dia tak ada secret weapon inspect untuk assault rifle guys. Okay guys, kita sekarang sambung dengan RPG guys. Let's go. Okay, RPG dia macam ni je guys. Okay. Oh, macam biasa je guys. Tapi ada satu secret weapon spec. Jadi kita perlu spam. Guys, dia kata nampak tak tu guys? Dia ke bawah. Guys, saya asyik tersilap tu guys. Apa benda ni guys? Okay guys, apa akan jadi kalau saya tak ada ammo guys? Nampak tak ni? Saya tak ada ammo guys. Jadi apa akan jadi kalau kita buat secret weapon inspect tu guys? Kita spam dulu guys. Oh. Guys, tak ada peluru. Tapi macam mana boleh keluar secara tiba-tiba guys? Okay, kita sambung seterusnya. Okay guys, kali ni kita sambung dengan shotgun guys. Shotgun. Let's go guys. Shotgun. Jadi kita perlu tengok inspect dia macam mana guys. Dia tengok macam tu je guys. Okay guys, apa akan jadi kalau kita nampak secret weapon inspect? Guys, nampak tak tu posisi lain guys? Oh. What? Dia keluarkan benda tu guys. Okay, jadi itulah secret weapon inspect tu dia guys. Okay. Okay guys, sekarang kita akan sambung dengan bow guys. Let's go. Inspect bow dia macam ni. Apa akan jadi kalau kita spam guys? Okay lah guys, tak ada jadi apa-apa guys. Dia tak ada secret weapon inspect untuk bow. Jadi kita teruskan je. Seterusnya guys, kita akan sambung dengan burst rifle guys. Tunggu sekejap guys. Okay, let's go. Mula-mula inspect dia macam ni guys. Macam tu je guys. Okay guys. Lepas tu sambung
Lepas tu kita cari secret weapon inspectnya. Okey lah guys, tak ada jadi apa-apa guys. Tak ada jadi apa-apa guys. Okey. Jadi burst rifle tak ada secret weapon inspect guys. Jadi tak adalah maksudnya. Kan. Cakap tak ada lah. Okey lah guys. Okey guys, terusnya adalah crossbow guys. Okey, crossbow. Inspect dia macam ni guys. Okey, macam tu je guys. Okey. Okey guys. Tak ada jadi apa-apa guys. Jadi crossbow tak ada secret weapon inspect guys, okey? Okey, kita pergi ke seterusnya pula guys, okey? Gunblade pula guys, okey. Gunblade. Macam tu inspect dia guys, okey. Guys, macam tu je. Tapi mungkin secret weapon inspect ada waktu gunblade tiada ammo. Okey, jom kita okey guys, seperti yang korang lihat gunblade saya ni tak ada ammo. Jadi, jom kita tengok inspect dia. Guys, inspect dia lain guys. Mungkin ada secret inspect guys. Kita tunggu sebentar guys. Kita tunggu sebentar guys. Okey lah guys. Jadi gunblade tak ada secret inspect guys. Okey. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey guys, yang seterusnya ialah sekejap, mesej. Okey, yang seterusnya ialah sniper guys. Okey, jom kita tengok inspect dia. Macam tu guys. Okey. Jadi sniper ni mungkin ada secret inspect atau apa tak? Let's go. Okey lah guys, tak ada secret inspect guys. Tunggu sebentar. Okey, jadi kita sambung ke seterusnya. Okey guys, yang seterusnya korang takkan percaya. Kita dah ke legendary guys. Siapa yang tak ada robot seperti saya ada maxi je guys, okey? Mungkin dapat tengok video ni untuk dapat tahu secret inspect dia guys, okey? Let's go. Inspect dia. Okey, apa akan jadi kalau kita spam inspect sampai dapat secret weapon inspect? Jom. Okey lah guys. Energy rifle tak ada secret weapon inspect guys. Jadi tak ada guna lah.
Okay. Okay, kita ke seterusnya legendary. Okay, sekarang guys, kita di flamethrower sekarang, okay? Okay, let's go. Okay, mula-mula inspect dia macam ni guys. Macam tu je guys. Okay. Jadi apa secret weapon inspect-nya? Mungkin kita dapat tahu daripada spam. Okay guys, flamethrower tak ada secret weapon inspect je. Okay, jadi sebelum tu let's go. Okay, kita ke legendary yang seterusnya. Okay guys, legendary yang seterusnya ialah grenade launcher guys. Okay. Okay, setakat ni saya ada dengan grenade sekali. Jadi jom kita ke tempat selamat sikit. Okay. Inspect grenade launcher ialah macam ni. Okay guys, tak ada apa-apa. Jadi kita tengok dulu. Okay guys, tak ada secret weapon inspect. Jadi tak ada lah jawapan dia. Okay, faham tak Dami? Okay, jadi tak adalah secret weapon inspect dia guys. Okay, jadi kita ke seterusnya. Okay guys, yang seterusnya ialah minigun guys. Minigun. Okay, jadi macam ni dia punya inspect. Tak ada secret weapon inspect. Okay guys, tak ada secret weapon inspect je guys. Tapi apa akan jadi kalau kita habiskan Okay guys, seperti yang korang tengok, dah tak ada ammo dah guys. Nampak tak tu? Jom kita tengok weapon inspect dia. Tak ada jadi apa-apa lagi guys. Okay, jadi tak ada secret weapon inspect guys. Okay guys, kita sambung je terus. Kali ni dengan paintball pula, okay? Jom. Macam tu weapon inspect dia. Macam tu je guys, okay? Apa akan jadi kalau kita spam? Masih sama lah guys. Okay lah guys, tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada secret inspect guys. Tapi kita perlu habiskan ammo dulu. Okay. Okay, dah habis ammo guys. Jom kita tengok. Tak ada jadi apa-apa guys. Jadi tak adalah secret weapon inspect paintball gun. Okay, jom kita ke seterusnya iaitu secondary guys. Okay guys, kita akan teruskannya dengan handgun guys. Okay, inspect dia macam ni guys. Macam tu je guys, simple je. Okay, jom kita tengok secret inspect dia guys. Okay, tak ada jadi apa-apa guys. Okay, tapi saya nak secret kalau tak ada wraps guys, okay? Jom kita delete wrap.
Okay guys, seperti yang korang nampak tak ada rep guys. Apa akan jadi? Kalau kita habiskan ammo guys, okay? Okay guys. Kena tunggu lama sikit lagi. Okay guys, seperti yang korang nampak saya kehabisan ammo guys. Okay, jom. Inspect dia sama guys, okay. Jadi kita akan spam. Okay lah guys, tak ada jadi apa-apa guys. Jadi tak adalah secret weapon inspect, okay. Jom kita sambung yang seterusnya. Okay guys, sekarang ni saya sedang guna flare gun. Okay. Okay, macam tu inspect dia. Jadi apa akan jadi kalau kita spam guys? Okay lah guys, tak ada jadi apa-apa. Kecuali kalau kita habiskan ammo. Okay. Okay, dah habiskan ammo guys. Jadi seksanya kau. Okay, kita dah habis ammo. Jadi kita tengok inspectnya. Okay. Okay lah guys, tak jadi apa-apa guys. Seksanya kau. Okay, jadi kita ke seterusnya. Okay, sekarang ni kita revolver pula, okay? Macam ni inspect dia. Apa akan jadi kalau kita spam guys? Okay lah guys, tak jadi apa-apa guys. Apa akan jadi kalau kita habiskan ammo? Okay, jom kita habiskan ammo. Okay. Okay, let's go guys. Dah habis ammo dah guys. Jom kita tengok. Okay lah guys. Tak ada secret inspect dalam revolver guys. Jadi tak adalah maksudnya. Okay. Kalau korang tak nak like and subscribe, saya akan bunuh korang macam yang dalam macam tu guys, okay. Jadi so like and subscribe guys. Okay guys, kita akan sambung dengan daggers guys, okay. Inspect dia macam ni guys, okay. Apa akan jadi kalau kita spam guys? Tak jadi apa-apa guys. Tapi apa akan jadi kalau kita habiskan peluru dia, ammo daggers dia. Jadi, tapi ikutkan saya, kalau kita habiskan daggers, tangan kita macam fish guys. Fish yang jadi lain. Okay guys, sekarang daggers saya dah tak ada ammo. Tapi dia macam fish guys. Nampak tak tu? Style fish. Okay, apa akan jadi? Guys, daggers kalau kita habiskan ammo dia
dia akan jadi fish guys. Nampak tak tu? Nampak tak tu guys? Nampak tak tu kalau okey. Sepatutnya Daggers dia punya inspect macam ni guys. Nampak tak tu guys? Tapi kalau fish maksudnya dah habis ammo Daggers tapi tak ada wrap. Tapi inspect dia sama je guys. Macam tu guys. Okey, jadi mungkin tu secret weapon inspect dia guys. Jadi mungkin lah guys, mungkin. Kemungkinan dami kemungkinan. Okey, kita akan terus. Okey guys, kita akan teruskan dengan spray guys. Inspect dia macam korang nampak tadi dia macam ni guys. Okay, cantik lah. Tapi apakah jadi kalau kita spam guys? Tak jadi apa-apa guys. Tapi kalau lah kita habiskan ammo dia. Tunggu sebentar guys. Okay guys, seperti yang korang nampak ni, saya dah habis ammo guys. Dah guys, okay? Jadi, jom kita tengok inspect dia. Spam. Okay lah guys, tak jadi apa-apa lah guys. Tak jadi apa-apa. Jadi, spray tak ada weapon inspect. Sekejap guys. Okay. Okay lah guys. Kita sambung yang seterusnya guys. Okay guys, kita sambung dengan shorty lah guys. Okay. Kita tengok inspect dia. Okay, macam tu je guys. Macam tu je. Macam tu je guys. Tapi kita tengok secret weapon inspect dia. Okay lah guys. Tak jadi apa-apa guys. Tapi katanya ada satu glitch weapon inspect untuk shorty ni. Mula-mula kena zoom. Lepas tu tekan inspect guys. Oh. Dia lain. Bukan glitch guys. Okay guys, tapi sepatutnya dia glitch guys. Okay, tapi mungkin dia macam ni. Ya? Okay guys, tak ada glitch ataupun tak ada apa-apa. Jadi tak adalah secret inspect. Okay lah guys, kita sambung dengan seterusnya, iaitu Uzi guys, nasib tepat. Okay, Uzi inspect dia macam ni guys. Macam tu je guys. Tapi apa akan jadi kalau kita spam? Tak jadi apa-apa guys. Jadi sampah. Okay lah, macam tu je guys. Okay. Kita sambung seterusnya, iaitu legendary secondary. Okay guys, yang seterusnya adalah jeng energy pistol guys. Secondary legendary yang pertama kita akan buat. Okay. Cantik inspect dia. Macam korang tahu apa akan jadi kalau kita spam. Okay lah guys. Tak jadi apa-apa guys. Penat spam guys. Okay. Jadi kita sambung ke seterusnya. Tak boleh habiskan ammo. Nampak tak tu infinity guys. Seperti yang korang nampak lah. Okay guys. Kita sambung yang seterusnya. Itu Exogun guys. Okay. Let's go tengok inspect dia. Macam tu je guys. Kalau kita spam guys. Tak jadi apa-apa guys. Tapi apa akan jadi kalau kita habiskan ammo guys?
Okey lah guys. Dah habis ammo dah. Jadi kita tengok inspect. Macam biasa juga guys. Jadi maksudnya tak ada secret weapon inspect. Okey lah guys. Kita dah sampai yang paling last sebab lama jugalah video kita. Kita akan sambung nanti. Kita akan ke slingshot guys. Okey. Jom tengok inspect dia. Macam tu je guys kalau kita spam. Tak jadi apa-apa guys. Tapi apa akan jadi kalau kita spam. Okey, dah habis ammo maksudnya. Okey. Jadi tak ada apa-apa lah guys. Tak ada secret weapon inspect. Jadi kita jumpa lagi ke video yang lain. Tolong like and subscribe untuk sambung lagi weapon inspect untuk melee dan utility guys. Kita sambung lain kali. Bye guys. Assalamualaikum.